ini mangkin jagelan turang titiang ini peparikang kawin nur sitane uningaya ini kewentenan ayo dia kande sang dasarada sampun lingsir kalaupun kewentenan angan ide sang daserate uyakti sampun jemayu sewerda sampun lingsir mino kadiangan ide dahat ledang kayon dina kalaupun uyakti keblabarang dening kelegan kayun mino kadiangan ide doaning sampun syah raris mamireng ini kewentenan putra nideni Risa Punikeninten jawenten lian makadi putra nidoni ide sang Rama Dewa kelawaning Rarisni Dewi Sita sampun manggo alapi rabi ninten jawenten lianane ngawinayang legeledang kayu ni desang daserate doaning putra ni desang Rama sampun sida antuk siah alaki rabi punika sareng ni Dewi Sita raris ngarsaya mangda ida rian tukane sampun kadiasa punika parenik ide sang Rama ngaris mabise punika kayun ide sang daserate mangdone ini kewentenan keparabon ide kegentosin oleh ide sang Rama gateran sang Rama padang keanggahan mata di sesampune angan ide sang daserate ngeruntuhang pawu canda jaga kewentenan ide sang Rama mangda sida antuk dados Prabu
kepireng tur maning kabiaya sampun gadrene sampun kepireng dia riantukan sampun mayuran pesanin nek peswarone kala punika lamakane mangkin sampun sagetang kapireng kepiar sayang oleh anggani deni diah ke kai nuli nang kilen sang dasarateng indik sepekayun nide nidiah ke kai kalene punika jaga gumanti demenangkilin mekade rabin ide pemekas ide sang daserate makilingan kinde kesubaya malih inik tetujuan idone menang keringangan desang daserate tuah nitenin ngelingang separinik panumanyo pewanengane ane katuturang sadorong ida kanggen rabi wenten mina kade daging pasubayane ane kaiket oleh angan idone diah ke kayi kaleduk sane dumun sedurung mewastu kalau punika keangen rabi oleh ido sang daserate sang daserate kocap masuk bayarin malih kewentenane kalau punika sane ngewetwang daging pasubaya tuah anggani desang daserate kocap ane mejanji mesubaya ring idoni diah ke kai